Majua-jua manbanta kerina kekelangan Tuhan, ijapa pe kam kerina ringan bas warienda. Kami temandur pengarapan kam kerina lit bas sehat, semangat dalani warienda. Kekelangan Tuhan jumpa kita bas rema GBKP. Tole warienda kita ngaloken sada bagin kata di bata, si jadi gegehta dalani wari-wari kekeluhenta. Mari artoto kita mindo gegah mandi bata. Bapa kami sini surga, Bapa side malulias kelengate. Warienda Bapa, jumpa kami besrema GBKP. Ate kami ngaloken katanu, si jadi gegeh man kami. Pasu-pasu kami Bapa, alu kuasa kesahandu si badia, ngajari kami, ngangkai surai-surando di tengah-tengah kegeluhan kami. Pasgelar Tuhan Yesus Kristus, kami artoto. Amin. Kekelangan Tuhan, bagin kata di bata, si jadi renungan tawarienda, ibuat ibas, kitab Maleaki, pasal 3 ayat si pemena. Oke kan kami membantah kerina. Tuhan si mada kuasa erjabab nina. Kusuruh persuruhanku nikap kendalan menbangku. Kecabage Tuhan si darami duwe rempet reh ku rumahna. Persuruhanku si tedah atendungi dasae nandangi rehmu. Cenari imomo kena perpadananku. Kekelangan Tuhan, litelu hal si iturikan bas ayat enda. Mekap karena persuruhan si pemena si reh guna nikap kendalan. Mesi sehi ibas padan simbaru si gelari kita Yohanes Pembaptis. Cenari Allah berinisiatif di bata reku rumah pertotonna guna nehken perpadanan arah Yesus Kristus utusan perpadanan sinehken perpadanan man manusia krina kai tujun krina tujun na guna bersihkan memurnikan pesikap kegeluhan manusia singgo ndabuh kubas dosa. Engkai makaenda kata enda ibelaskan Maleaki ibas ora tenta. Kekelangan Tuhan, asumsi bangsa Israel terjadi kemerosotan spiritual, rohani, bagai moral. Pikir-pikir contoh si pemena, imam-imam, lanai Muhammad mendibata. Ia ke rumah pertoton, tapi persembahan sila mahuli. Lama tunggung. Maka nembah kelatih Tuhan. Perpulungan pe bangsa Israel ngurate-hati besgeluhna maneli keadilan, lani kekelengan. Contoh pe besjabu. Adi oge dukari pasal sada sehdua. Uga enterem ke perbapaan. Rate-hati ya mendaharana. Hati-hati na ngulih kendaharana. Hati-hati na bersikap mendaharana. Lana ilit kehamatan na mandibata. Erlua-lua. Maka merawa di bata. Bagepe karena uga bangsa berperilaku lanai adil nandangi kalak sideban, kalak musil, di berumba-lumbalu, kalak pertandang, anak melumang ras sideban. Kekelangan Tuhan. Sada refleksi si menarik yakap kami. Pas bagi ilustrasi toko emas. Adik kita laus ke toko emas, jelid informasi kadar. Lit 70%, 80%, lit kasih 80%. Apa yang masih dar dilap nge? Tapi tingkat kemurniannya lasri, dan harga nape pasti berbeda. Adi ateta kemurnian emas ditingkatkan, maka emas harus ilebur kamu lehi, itutung bas api. Cenari kotoran-kotoran na ibersihkan, cenari ibentuk kamu lehi. Apinya harus dijaga, suhunya rasideban. Kekelangan Tuhan, bagaimana di bata kita pe? Ula terjang tempat-tempat rendilap, tapi ate di bata kita betul-betul murni. Ate di bata betul-betul kadar iman tenda, betul-betul meningkat. Ula bagi bangsa Israel, bagi imam-imam, tempat-tempat rendilap, rek rumah pertoton, memberikan persembahan, tapi lah bagi harusnya. Tak kita pe enterem kelgundari bagi kita lah pernah tading ke rumah pertoton PJJ rasileban
entah megati pe kita bagikan renungan-renungan khotbah di YouTube, TikTok, Facebook ras depan. Tetapi kadar iman talah berubah. Langit kita imurnikan, langit kita iproses di bata. Guna meningkatkan kadar, membersihkan emas, harus yaitu tutung. Alu api, melas, mesui. Adi emas dai banci serko dah kam. Pasti nggo serko iya. Tapi adi kala si ngangka kai tujuan pemurnine. Pasti ia megenggeng, pasti ia sabar, pasti genggena. Sa itekna la pernah lihat pandai emas nadingkan emas na ia nutung sa labo guna benaikan emas tapi guna bersihkan sa. Bagi kami harusnya kita harus ngit imurnikan. Olah bagi bangsa Israel kitab Maleaki ia te nangalukan pasu-pasu ate nangalukan pendahin Tuhan tapi langit memurnikan hidupnya untuk Tuhan. Langit jerah, langit bertobat. Atena pas-paswe malar lala beruk. Jana kai sila ko kena ipapayo. Ilebe-lebe Tuhan amin na pe jahat. Laban si bagay kekalangan Tuhan. Adi ateta ngalukan kalangate Tuhan papagin. Kita harus siap dimurnikan. Pangan mo kita itutong genduari alu api si ipake pandee guna bersihkan kotoran-kotoran asangkan pepagin kita itutong alu api silar nimpet-nimpet api simbenekan kegeluhan ta kekalangan Tuhan guna siya utusan-utusan ereh baba pengajaran gelah kita ngasuk memurnikan kegeluhan ta si pekena tetap wari kita pekenasa si tingkatkan kadar iman ta. Tiap wari si tingkatkan kadar iman ta. Ngit kita proses di bata. Ngit kita pengendesman di bata. Kai pesi jadi te kita la pernah tadingkan pandai emas entah pandai pirak emas naras pirak na. Amin pe pek na, amin pe tudung na. Tapi baba na kangin da mule sebab kai maharga akap na. Apa ika emas pirak kadarna tuhu-tuhu murni. Kekalan Tuhan enda me jadi sadar nungun tawareda. Janah tujuan rema enda pe MK. Gelahna tetap wari sialukan kata Tuhan. Jenari simurnikan kegeluhan tetap wari. Naik sekian persen sampai betul-betul menjadi 99%. Entah apa menjadi serupa dengan Kristus. Selamat berproses, selamat memurnikan diri kita di hadapan Tuhan. Megegeh kita, megenggeng kita. Ingatlah, la pernah di bata nadingkan kita. Di bata tetap mengkawali kita. Amin. Ras kita artoto. Bapa kami sini surga, bujur Bapa ibas kata sialoken kami. Kam singajari kami, gelah ngasup kami, memurnikan kegeluhan kami. Gelah gegeh na kami, dalani wari-wari kegeluhan kami. Jenarir tunggung na pagi kami, lebe-lebendu. Bapa, kam si masu-masu, dahin kami basuari da krina pe. Kam sing kawali kami, padaw kami bas ilat, bas si jahat. Gelah dahin kami warienda, baci dahikan kami. Bagi singan na atendu saja. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, reh kami ertoto. Amin.